Tjelesna ograničenja ne bi trebala biti razlog zatvaranja u vlastiti svijet. Iako je mnogima teško pronaći snagu za suočavanje sa sudbinom te pred sebe postaviti neke nove ciljeve, Krešimir Butković reći će isplati se. Prije 20 godina Krešo je svirao gitaru, plesao, igrao nogomet. Sa 17 godina skočio je u more i ostao nepokretan. Oduzete su mu ruke i noge. Sve do nedavno dana je provodio u ovoj sobi. Bio je zatvoren i depresivan, prepun fobija. Iako pola godine živi na Rabu, more je gledao iz daljine. Ja sam bio na 200 do 300 metara od mora, more je bilo od mene 200-300 metara, nismo se približavali jedan drugome. Prije nekoliko godina odlučio je ponovno zaplivati. Kad sam ušao, skoro sam se utopio, nisam znao što mogu. Ja sam mislio da mogu ja sad zakraulat fino i to, ali nisam mogao, nego sam jednostavno plivao leđno ili okomito su mi bile noge, ja sam uspravno plivao leđno, prsno i tako. Malo pomalo postajao je sigurniji i spretniji. Prošle godine preplivao od uvale Barbat na susjedni otočić Dolin. Tada je sebi i nama obećao da će plivati maraton. Bio bi dobar izazov protiv mene samog. Da se ponovo pobjedim do godine. U subotu je ispunio obećanje. Okupili su se njegovi prijatelji. Damir Latin, koji je prije 11 godina stradao u prometnoj nesreći. Goran Čolak, Krešin trener, inače svjetski prvak u ronjenju na dah. Kolege iz udruge invalida. Start je na gradskoj plaži u Rabu. Srećom, ove je godine izgrađena rampa, pa je ulazak u more relativno jednostavan. Pliva se 1500 metara. Kakav je to maraton, pomislit će sada neki. No za Krešu, koji ne može micati nogama, a jedva rukama, to je pothvat. Da je more hladnije i valovitije, ne bi mogao izdržati taj napor. No uvjeti su izvrsni. Ko da hodaš po mjesecu, ne? Jer to je ona sloboda koju nemaš na suhom. Ne? Tu su svi jednaki, tu nema razlike. Plutamo, plivamo, uživamo, gušti su jednaki. Ne? Krešo svoj stil naziva plutanjem. Damir je brži, ruke su mu pokretljivije, pa je zaveslaj snažniji. Nakon sat i pol stižu na cilj. Smiješak im ne silazi s lica. Jesu li umorni? Ne, kažu. Trebaju se što prije ugrijati jer im je oštećen centar za regulaciju tjelesne temperature, pa se brzo pothlađuju. I Goran je zadovoljan Krešinim uspjehom. Očekivali bismo da je ovdje ako Kreši zatreba pomoć, međutim... Ne, naravno, neka spasilac, meni je Krešo jako dobar prijatelj, ja sam tu čisto da se pridružim tom maratonu, da budem tu, da mu budem potpora i da dam neki svoj mali doprinos svemu tome. Ovim je maratonom ponovno dokazao sebi da može. No kako sam kaže, plivao je s razlogom. Želi upozoriti na probleme osoba s invaliditetom, te potaknuti izgradnju platforme za osnovnu školu Ivana Rabljanina u Rabu. Ja sam ispunjen i pozivam ovim putem, ukoliko se stvarno ostvari želje gradskih otaca, udruge invalida Kvarnerskih otoka i ako se priključi Paraolimpijski odbor, da onda stvorimo taj tradicionalni maraton za osobe s invaliditetom i onda bez obzira na invaliditet neka nam se priključe, neka skrenu pozornost. Mi smo natjecatelji, mi smo promicatelji dobre volje. Planova ima mnogo. Otkako se otvorio svijetu, kao da je ozdravio. Kada se pomirio s morem, pomirio se i sa samim sobom.